Kajingja ya kenat put hapring ke Jilla Meghalaya bat Assam kablaja hinden kasih kasnang langkuli kabadan hakitan ternga uba Charles Marngar MDC Mawati ula syapatan jubor bat syakren tomet hakipulit Assam kata raja hadin baulamut banlit pinsange hakapor bakipulit Assam kilat human pinsange kendang jubor dikipus elektrik kabakatana Assam boarding jangka sarkar Jilla ka atmu banlit pinpoi boarding hakate kasnang kabadai kaweiru na kisnang kapur haribai. Isi dong kan mau isi dong sih. Dia nang alam tu sama kan nak. Mana ini isi mau tu isi ni. So, ini ikut Assam di Jongi. Itu mana itu siapa mana itu mana amannya hoy boleh. Mentah. Kalau mana ni kalau mana kan. Nak kalian sangat tu. Dalam syara pemain di pos. Siapa mana pos tu mana ulama ni dia boleh sih. Ini udang lipuk Assam tu. Nalang apa mentai? Yang mana kalian dong? Sekarang institusi Jongi bangsa. Manueng no ini pos elektrik. Ami ki orban ni ki Semua ini pos elektrik Jongi kabar. mati ni bolam nak Bagi kita gede Jongi kan? Kota ni mana? Dana kita. Semangi si konsul. Oni kini ongin si konsul. Gede ke schedule area Jong gede si konsul. Mana orang kawasan ni? Diskusi mana? Orang itu nak discuss kore kalau dia direct kita discuss. Di mana kontrol mana? Kalau support. Delek kami. Ongi kini kita mahala kin Fyodon ni. Kita mahala na bagus ini le. Gorong-gorong ni persisya bau dia putusan dengan dulu. Kita halak kalau mana? Mana simna tu mana? Kalau sima tu ada. Tahu. Ada kesini. Kita nang ni kini kesenong yang kuli. Mas nyo jengtip nak kalian jonga lawan ban marek hang ni. Dari ngelapoi kamslam nak kalian jonga ru. Dengan aku beli Jepang di nongkit kam jongkam MPSO jongi. Di bala anda duk kepor pra beje fasting ladon hak nak jakah ni. Mas nyo jengtip bau ni Assam usai kini ki pos elektrik nang ni. Hak bagi MECL jongi. Kamut ban ai boarding kini ki senong jongi ni. Satu mengejingi keren baru sim jong karat marwat ni abang ape ikut bisla uni orang dari uput Assam jongi kam dari ke disputed area kini ke this is purely Meghalaya. This is purely Meghalaya. Tendai ke basngusi kalong bahadin balak pentip susi mementah ke Porsau beje naduk pendai beje lak pentip SP jongi dang poi mentah. Dang poi mentah. Lak pentip anak yang jongang lak pentip deputy chief minister ru habide begini dari basngusi kalong bah nak kalian di polis jongi na Meghalaya hang ni ki poi tang khat lai khat sau khat sanwat dari Assam kinwa kiwan hadu lai bos sau bos ngala persyang ban khang persya banyele gini ki pos bepli gini gelong kami ki jongi nak MPSO kila persyang banyele ban khang banam island ya ke jing remove fi gini ki pol hang ni ndai kumno kin le bepli ikin thai bro kimla ban nei ite ki pai ba jongi ki dan hang te menta kinong song snong jong kan ki area ki persya ke jing weng yo ni rem don nong ya dai ki long ke ek basungsi ngadala deru ala ong yo Indonesia o kulit Assam war takti yang ndai wetan yang kat bangadang khang ban penyi ban remove ya gini ki pol hang ni long ke ek basungsi gini ki jingja dang man kini kini singi don ki jing kren between Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya kini baru khai kedai master plan nak mentak ke jing penbet yo put Assam ndai kan ni kedai ke Jakarta bat kum MDC ho ngamde ngani ke konsumsi ngal iPhone ni ba sotun yang don late meeting do men step on the way he's coming dai ke jingkit klik yo put Assam jong ka dong ri boy ke jongi ba ke Jilla Meghalaya bro kowe ngamban se na kowe ke konsumsi ban wanang ni ban yu i da lagi jong kikmat ban ngak thang hadu kata ban yu i ang ni ban Meghalaya ke jongi nyem don gano ke jingkit klik na kalian jong sarkar ke jongi nadu step hadu menta iwan menetang majistit jongi ibarap inle yur mai ru bopli la persyang ka bor ko jongi imla ban lei senong in poi ban ngayo iba ini ki barok ki de failure jong government ngala pentip deputy chief minister jongi ba prestun tu song ban om tanggata na kalian jong aku mu MDC
Kini gede gisdil area ki bahap apok ke Kasils Autonomous District Council ki hap apok jong ka right marwet but ki hap ro hapok jong usim jong ka himam lim hapok jong ka district council ke jong ngala pentip yo CM jong i ba titas kain nagaleng jong iru ila phone sur deputy chief minister ba imat ka jing keren composition dengan susi banagaleng ka government jong i kamla ban lei hang ni mentangin le yu tang mangi kniat kan ni namla ban yo fight bat ki ngila ban yap ro mentah kila sailot ing ni saut lagi pos badan hang ni ngimla ban lei ngimla ban kangi ki namar pengimbiang ke manpower tenaga yang jongang la ekren ye deputy commissioner i jong iru ikong RM kurba tenaga yang jong i tenaga yang jong i la pha gi majlis jong i dengan susi bahat duk mentahi hidan tangkat ni balai ke government of Meghalaya yang jong i kam don brio kide gini ki dau ki baperlong ya ka asam makan yurat yang ni nang tade susu kinong ko kinong sensar ke jongi haki right ki hima ke jongi ting ting ngilong ka daw ba bangindu ya ka kendo ka siap ke jongi namar ba ni perkhat ya ka yonong ke jongi ni perkhat ya yonong ke jongi tengah ada kerpat jur hagani kesi bana kaliang jong ke surga kini ki jakahi ki bade hang ni ki badang de purely jong ka Meghalaya jongi dakum noru kim de ban lek asam kini gede gibutu jong sarkar asam bat kanang yele nang ni syakman wur imat kiwe gistit ru indon gistit hagaba nagal yang ke sarkar asam kan le uta dengan tip ke e ke banja kinong sunong jong ni kilong safe na emanta namarba mdan manpower dengan ada kerpat nang ni bat ada kerpat yo chief minister deputy chief minister Shime ke jingkit klik lada kerja ke hang ni ye ki beriu ki be ki jong i besong sunong hang ni ki garo ke kasi ki penar ki wan ki besong hang ni kade ke jingkit klik ke jong pi lada jai hang ni namar kumolong adu mentai no protection nothing no protection bat lada long kumolong mentai kendon ke jing snam bat ngamtip ke ki banja That's why we are claiming that let the people peacefully stay here to Yeah. some days. Yes. After government. See last time, last time what happened when I came here, when the electric poles were erected here, those cemented electric poles by ASCB. When I spoke and communicated with the local populace here, they said, "Sir, you are very much under Meghalaya." But then since MECL is not providing us the electricity, we have somehow been supported by some local contractors from Assam. I said, fine, but then permission should have been sought. So that's why we removed those and we have provided the MECL electric poles now. So why this issue can be He stays here like half kilometer away. See, I'll tell you. Then you are telling The best thing is, local. I'll bring some local. the best thing people is, I'll tell you here, ACP Saab. The best thing is that where you are standing, suppose me and you are standing here. Ascertainment of this place can be done through the ancestral document issued by the CM, right from the 60s and 70s. The CM is here. The local Gaubra here includes right from the 50s. So now, honestly, why create a record out of this? as per revenue report, whether it is land of government of Assam or Meghalaya, it's not usually this one will be taken by government. And government is doing it very fast. You know. Yes. I'll make you one request. I'll make you one request from my side. That's our humble request. Please remove this for One request from my side. One request from my side. So that you will not create any instability. Let this pole which is already erected here, let it remain. Dismantle it, then again. It will create confusion. It will not create. It will create confusion because discussion is going on. Then if you have to then one condition, if you have to remove this pole, then all the poles which are around here will remove. No. It's nice. Are there any other poles over here? Yes. Let's up. The top priority is that people, the local population here should live peacefully. Yes. That's only. Because even the chief minister also have said that the issue of border dispute can be sorted out in a micro level. In a small micro level, we not take it in a broad way. This is a small pocket which was not disturbed all those years. But now suddenly in just 2-3 months, I don't know what. People will Just maintain the status quo. Let the government decide. see. We will respect. Till up to whatever that, sir. decision we get. It's our humble I request. respect that status quo is a very abusely used word. Many times you say status quo, but sometimes people are not. Size status quo means status quo. Just be
This 4 pillars can be removed. Yeah, will Should be removed. will remove. में हुआ तेज पर था, हाँ, इसलिए हम लोग सबको मालूम है मेघालय कहाँ से कहाँ तक मालूम है, इसलिए हम अभी तो पता नहीं सकेगा, लेकिन अभी योंगकुली में आया है कोई नया आदमी आया है मालूम नहीं है, हाँ, हम सबसे पुराना आदमी है, हमको सबको मालूम है, हाँ, लेकिन तो वही सोच के हम लोग, हाँ, ये पोस्ट लगाने के मेघालय का हम लोग पोस्ट लगाने का इंजॉय पार्टी आया, मीडिया पार्टी आया, हाँ, सब बातचीत करके 8 पोस्ट का भी आया, इसलिए हम लोग, हाँ, पोस्ट 7 पीस से 5 पीस गारा है, हाँ, अभी इसका आसाम से आकर के मना किया, जो वो लोग सीएम बातचीत करेगा इसका बात में वो सजेस्ट तो मिल जाएगा, ऐसा बोल। तो आपका हमारा मन में तो ये तो हम लोग का यह सीएम भी बोलने नहीं चाहिए, यह आसाम बोल के बोलने नहीं चाहिए, और आसाम का या हेमंत बिश्व शर्मा भी मेघालय बोल के आसाम बोल के बोलने नहीं चाहिए, हाँ, ये पहले से मेघालय है, वो मेघालय अभी तो है, लेकिन आसाम आके यह में माटी करेक्ट किया, आसाम का डॉक्यूमेंट बना लिया, इसलिए वो लोग आसाम बनाता है। There was no such dispute whatsoever those days. Suddenly this. Pas na kuli be.